Vacancy kardam kadu kawe karbitis 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tamil la pen pinila so video long nani tumhana ke than ponji la bangke Voreng Avarsai APUTHAK sinang than pachini ponik po kopia Voreng Avarsai ma kon ana post vacancies sidoma kachar leng leng ko an sikinang jima la so details la bangke nali tum kai keson la so video long si thek mon long iko nali tum la so YouTube channel subscribe krilang pulte subscribe ikon la pen videos tamen nali tum share ponikon tangde non pathiek pen lang pononang la pen che than pononang Tangne non pathek pen lang polonang la pen chethan polonang SBI CLERK Recruitment 2025 APUTHAK nali tumi screen along thek pon long exi lada ke tok pon SBI mate State Bank of India hin pen stameda official employment notice labang ke release pon iglo kaduka we pen dak 13,735 junior associated customer support and sales vacancies paklang polo la sining ke hang abang fu abang fitum nalitum jogdon exi pulote online si jogdon nang ekpo la pen puthor la dake tok pon do tulang candidate can apply for vacancies in one state UT only. Candidate can appear for the test only once under this recruitment project. The candidates applying for vacancy of a particular state UT should be proficiency reading, writing, speaking, understanding in the specific operated local language for that state UT. Lasi candidate tum stame nali tum jong se jogdon exi pulote jogdon iktame lapen dak reading, writing, speaking lapen kachini nengji lapen local language hai huistame dak theknai pusi tokpon lapen non laso details le lang pononang ki cheng sinali tum name of the post labang ke Theglongi junior as associated post of customer support lapen sales support lapen name of organization labangke State Bank of India hin ben sepaklang pon eglo kaduka wepen post labangke 13,775 an post taki pipondo lapen on North Eastern State upon dak 692 post an kithak pon do lapen puthot lang ponona Kichengsi Assam State upon 311 and post kipi pondo lapen lason hatak Arunachal Pradesh upon 66 post Manipur upon the 55 ando lapen Meghalaya upon 85 lapen Mizoram upon 40 Nagaland upon 70 lason hatak Tripura upon 65 kaduka wepen pangrompet penalitum Northeastern State upon 692 on a post labangke pipon iglo lapen mode of application labangke nalitum jong si jogdon example te online si jogdon ignang po pay scale nalitum dak thekpon lang je 24,050 rupees pencheng log 28,070 the son that dak jong si level ong bom polte dak kampon bompo lapen advertisement a number na litum la screen along thek ponongi CRPD CR 2024-25 lapen 24 la litum dak thek ponlong po help desk na litum jong si kapre ka son ka apply ho jong si kopini kisung dokok ba ki thek thi dokok pulte la helpline number ki pi pondo na litum la 022 82820427 na son number long call egon ada 11 am pen earning some 5 pm an na songbon nalitum call iglo pulote details salam nalitum chini long ikpo lapen puthot dak lang ponthulo na eligibility criteria of SBI junior associate recruitment upon age limit kichengsi lang poringo age limit lake 20 years lapen 28 years penaki ong kalidet nang po alang litum dak calculation ponji labangke first direkta dak 1st April 2024 la hayang bong pen selang letum da calculation pon exi la pen dak puthot dotulang age relation ST atum da 5 years and SC ST atum 5 years and OBC atum 3 years PWD mate unreserved atum 10 years PWD OBC atum 13 years la pen PWD atum SC ST atum 15 years and dak kipi pondo lapen qualification lang pono pulotang tin nalitum technology candidate must be graduated unang po lapen Azad University pen ta choklo
nalitum jong si unlo pulote choklo lapen final year candidates, those who are the final year semester year graduation may also apply provincial subject in condition that the lesson lo dak final year semester tum jong si complete pelang pul talang litum stami jogdon ikme lapen local language ki thek nang ji la bang kenali tum ta chini lo non assam long pul ta assamese sai hui nali tum thek nang pu lapen puthot dak application fee lang pon lo pulotang te unreserved tum dak 750 lason thak thak se lason thak thak dot lang OBC EWS secondary tum stamis 750 lapen SC ST tum sky sita pinang ne PWD secondary tum stami pinang ne lapen hola ki pinang ji category tum labang ke debit card credit card net banking UPI hin penstame alang litum bangke payment bangai pipon ikmelo Dapen ka apply process bana sonlon jong si nali to apply table ni lifan homri ngon ni list tamina apply pik pun ali tumafan dapen date lang pon thulo nang ki cheng si la bangke non 17 December ban si ka apply cheng pon pon la pen last date la bangke 7 January 2025 ban si last date an alang litum ki pi pon lo dapen so article lang wala pol nali tum dapen ka apply link ta long pon exam la pen advertisement details tamina ni tum so article long tek pon long exi la penoni li nali tum stame nali tum fans stame advertisement details nali tum hana piklang pon to ikpo ke chengsi nali tum tek pon long exi advertisement details State Bank of India nali tum dak pen lang pon ego dak pen an ki tok pon son dak do ego nali tum kinang so details san la advertisement alo long si long ik typo la pen vacancies kon an si ki thak pon ma copy pi category sidak KP pon ma la so details tame nalitum la so advertisement alo long lang lo pul details ban thek pon long ik pola pen pena anda ke tok pon do nalitum la so advertisement alo lang dat pen le jogis tame jogdonik tame la pen asam long ko pp language se thek nang ma pula tang te english hindi sms bengali ai hoin nalitum la local language la bang ke thek nang po na pen test ko pp si ke en pon ji kon an max si ki da ki pi ponji la pen upload kar mala so puthak tame la so lo long si details alam la bang ke tok pon ik thailo na ni tum thek pon long ik je dak pen an ke tok pon do la sinali tum la so lo bang ke lang pon ik deno ni li telegram channel whatsapp group long tame send pon ik po la pen videos tame na ni tum share pon ego kar biang lo ras tame pelang ik nang la pen pachini ik nang la pen ning hang hang abang pu abang fi tum jong si jogdon ing tum pulte pa jogdon iglo na la sipinia video long bang kelan si nili eng ton pon ik pon la dumi thak mi kadu ka ve kar british 2.0 youtube channel long kelangara do ana pan stami nili hin pen cardom to change